di sala 2003 de li bajarê Reqayê di payîzê de cara yekem hejmarek rewşenbîrên Kurd hatin cemhev û saziya zimanê Kurdî hîmê bingehîn, hîmê destpêkê saziya zimanê Kurdî danîn. Kesayetên ku tev lêbûn jî em dikarin çend nava bêjin. Yek ji wan kesayeta Mamoste Deham Abdulfettah ji bajarê Amûdê zimannasekî Kurd e. Mamoste Beşîrî Mele Nawaf ew jî kesekî di kurdewarî û duwarê wê jê de xort e, niha jî endamê doktor li zangeha Rojavayê Doktor Memo heye, ew jî hem bijîşk e hem jî duwarê ziman de kar û xebatên wî hene. Di heman demê de Bedran Penaber ew jî endamekî vê xebatê bû. Ji xwe di sala 2003 de hîmê bingehîn vê saziyê hate dayîn. Piştî wê na bi 5 sala cara duyem dîse ev rewşenbîr li hev kom bûn. Ji xwe bi hejmareke zêdetir. 2008 li bajarê Kobanê konferansê duem ê saziya zimanê Kurdî hate li darxistin. 2009 li Helebê carekê dîse li hev kom bûn. Ji xwe konferansê çareyê saziya zimanê Kurdî di piştî raperîna Gelan li Sûriyeyê di sala 2012 de hat li darxistin. Qonaqek bi ser Kurdan de hat ku ya herî giring devokî zimanê xwe biparêzin. Yani di malê de zarokê xwe fêrî axaftina bi Kurdî bikin. Ev qonaq ji bo demekê pir giring bû. Ji bo em bêjin axaftina bi Kurdî di mala de ev li Rojavayê Kurdistanê ev diyardeyek e. Yani em niha di nava civakê de bigerin malên Kurda hemû bi zarokê xwe re bi Kurdî diaxivin di malê de. Ev bi tena serê xwe bi rastî serkeftinek her çiqas êrîş, her çiqas çûkxistin, her çiqas kêmkirina ziman hate kirin lê encama wê de di mala de ziman nehate qedexe kirin. Ew jî bi sayê dayîk û bava bû ji xwe. Yani ji sala 2003 heta 2009 ku sê konferans hatin darxistin. Di va sala de perwerde di mala de dihate dayîn. Yani ji di nifşar heta li hin herîma ji sê nifşarê jî dihate dayîn. Yani kesekî ku tîpên Kurdî dizanê, abaceya Kurdî dizanê, hin helbesên Kurdî dizanê, dizanê çend peyvên Kurdî binivîse, kesên bi vî rengî kom avat kirin. 5-6 zarok di anîn cem hevdû ew fêrî xwendin û nivîsa Kurdî ya Latînî dikirin. Em bêjin nifşek ê ciwan dihat perwerde kirin. Nifşên heta kesên temenê xwe mezin jî dihatin perwerde kirin. Yani ew kesên ku ew taybet ew kesên ciwan ê ku duwa salên zehmetî de hinekî pêjina tîpê Kurdî kiribûn, hinek tişta dizanîbûn, girêdana wan bi ziman re çêbûbû. Ev bû bingeh ku sazî piştî di sala 2012 de hejmarek baş ji va kesa hat amadekirin. Yani duwa salên zehmetî de hejmarek ciwan hat amadekirin. Êdî saziyê dît ku hejmarek heye dikarin bi va hejmara derbasî dibistana bibin û derbas bû. Derbasbûna dibistana ne hema bi yani em bêjin di salekê de yani ji di mehekê de derbasî hezar dibistanê bûna qonaq bû. Yani ez yek jî weke şahidekî li bajarê Qamişlo cara yekem em derbasî dibistanê Qamişlo bûn, em derbasî 12 dibistana bûn. Her taxek di dibistan bûn. Ji xwe di Qamişlo de 6 tax hene. 11 meha niha 2012 biryar hate girtin. Berî wê biryar hate girtin lê 11 meha niha 2012 em derbasî dibistana bûn. Destpêkê 12 dibistan bûn. Ji xwe gava me ya destpêkê ya ku em derbasî dibistana bûn jî dewletê xwe ji dibistana vekişand. Pêvajiya destpêkê bû yani zehmetêk pir mezin vekişand. Lê derdorê dît ji qasî em zehmetiya dikişênin nifşekî hejmarekî gelekî baş ji ciwana tevlîme bûn. Kesên xwendevan, kesên zangeh xwendine yan jî dixwendin hatin hem bi roj de hatin alîkariya me dikirin. Xwendekar birêxistin dikirin. Menehca erebî me dibere dida û me dibere Kurdî jî dida. Piştî nîvroyê va kesê ku alîkariya me dikir dihatin xwe fêrî ziman dikirin.
گاوان درباسی دبستان ابون حتی قناغ بریویجی مل سر پرتوگل ماموسه سامیتان و رونای اونن کسین کو لباکور کردستانی د انستیتویا زمان کردی استانبول ده آماده کاریا پرتوگا گری زمانی کربون هم جی هینکر لسر سی آستان آماده کربون یعنی وقت تشتکی حاضر البردسته ما او کرن بنگهش خواره ويدني ما او كرم بنجهكو ام پرورده هم لسر ببینن هم جی لسر بدن و او یک بیک هات یعنی پشتی بدمکه پرتوکن مخموره معانین پرتوکن مخموره يعني د بيواجه فير كرنه ده مجرفا یک حتى رفا شش پرتوکن زمان المخموره آنین مدام دسته خوندکارن روش آوا دما که بجه دموکراتیک بریار دا کو درباسی دبستان هم به هما یکسر هم بیجن سرطای حتی ناوین حتی آمده چینه بو لسر 4 سالان او یک بیک هات 2015 جرافا یک حتی 3 لجزیره ام درباس بو مناهج بگشتی بونا کردی پیر زاروکه يعني زاروكي عرباجي مناهجي عربي وزاروكي كردا مناهجي كردي د بشتي سال 2015 2016 ادي رفا 4 و 5 و 6 بونا كردي 2017 ناوين بگشتي بو كردي 2018 2019 2018 رفا 10 بو كردي 2019 رفا 11 بو کردی و شخوات 2020 ها یعنی دوی پیواژوی ده آماده‌کاری زنگه هایی ده هاته کرن دبره آماده‌کاری زنگه هایی ده هاته کرن شخوات به دوا زنگه هاده بشا زمان وجه کردی هیا او سروی کارو خبات ده هاته کرن یعنی حتی بیجن خوندکاری کو دبستان بریوبریا خوستر ين كو بزمان كردي دخوينن حتى يعني بيجن 16 سالي حتى كو اف خوندكار بگه ومده ببي زانگه بكريه وشخوفا امدبينين يعني انها زانگه بكريه وخوندكار تبليبونه سال 1964 سيايا ازباورم او بلغيا محمد طلب هلال بربسياري او لكاريا سياسي اكو لبارزگاه حسكي دما درخص جبو عرب کرنا کردان جبو پشافتنا کردان دناوا عرباده باندورا کی پر مازن راستی جی لگلی کرد کر لزمانی وی کر لچاندا وینا کر جبر به سیاست آوینا انکاربونا کردابو انکاربونا زمانی کردابو باندورا کی پر مازن بو هم روشین خرابتر بو کارهین لواستر بو هین انسانان کاری بو او خوات خواب کن چما مستبر روشن بیر من همی برنگی و شاهدی دهاتر کرن د سالên 2022 de hema em dikarin bêjin hinkî meşandinekî an kar û xebatekî ji bo zimanê Kurdî hate kirin. Civînekî jî 35 kes sala Raqayê hate darxistin hema nêzî em bêjin dikarin wekî konferansekî bû lê emane konferans bû. Ew civînaya biryara wê ku xebatek karek saziyek ji bo zimanê Kurdî were ava kirin û karek bê kirin. لی راستی جی رژیم باعث دما ناس کرد کو کار کو خباتی کی بدیرن کی هیه هر کسی کو بشار ببون هر کسی نیزی بی خباتی هبون کتن بن اشکنجه کتن زندان ده لیدان خوارن هن رویان یعنی راستی جی ابدا سلاداری باعثی پر زور و زحمتی گلی ما انسانی ما جدیدن جبوکو بکاربن زمان خود و چند خود دنوا گلی خود حتی برنگی که بشاهدی بجی بلا بکن. به هاتنا شورش راجعای کردستان جوزگا 19 تیرمه راستیک در کتوله که شورش پروردهی جی به شورش را دست بکر. ده 2011 ده همان شورش دست بکر دبستان بچوک لحمی باجاران دبستان زمان کردی لکوبانه لعفرینه لگرکه لگه لدیرکه حمی هاتن بکرن پش رجی باجارین بجی یعنی وانجی دبستان بچوک هاتن بکرن اما ده 2012 ده دمها پوش برده 2012 لعامود کنفرانس هاتن درخستن کنفرانسا کو آوا کرن اساسیا زمان کردی
و پروردکرنا ماموسته. درباسبونا دبستانا 11 ماه 2012 درباسی دبستان سرطایی دست پێکێ بوون. لهر باجارێکی هەژمارێکی دبستان بەلکی نە بگشتی بوون هەژمارێکی دبستان دەرباس بوونێ لەوێ دەژی پر ئاستانگی هاتن kirin. Lema birahandina rêveberiya Xweser di 21 meha yekê de 2014 de deste hatinan ava kirin. Desteya perwerdê jî desteyekî ê herî giring ji van desteyê rêveberiya Xweser bûn. Dûr de kar û xebat êdî dikarî bû bi rengekî hîn baştir bi hîn fermiyettir dikarî bi xebatê xwe bike hîn bi sîstem be. Li vê hemî biryar hemî kar û xebatên giheyî dibin banê desteya perwerdê dihat kirin. Wek destpêk minhac hatin amade kirin. Li vir de bi zehmetî me dikarî bû ji 7 kesa komîteya minhaca ava bikin. 7 kesa me dest pê kir piştre rastî jî bû 7 kes îro rojî ana bûye saziya minhaca girêdayî Bakurê Jilatê Sûriyê bi zêdî sed kesî jî bi sê zimana ji xwe li wê dekî kar û xebatê xwe dikin. Di vir de 2015 16 em derbasî ji bo minhaca bûn. Hem jî di 2015 de peymangehên amadekirina mamosteyan li hemî herêma Cezîrê hem jî li hemî Rojavayê Kurdistanê hatin vekirin. Ji ber ku tu nikare li ser astekî duduwa tu minhac bide, ji bo pêşketina perwerdê divî bû ku mamoste jî pêş bikevin. Weke roja îro êdî peymangeh jî nema têra me dikirin, nema têra pêşketina ji bo perwerdê dikir, akademiyên branşan ve bûn. îro roj Akademiya Şehîd Ergî Çîlo branşên Kurdî. Ser hemî mewad û branşên ê ku mamoste ders dide têne perwerdekirin mehekî saf. Lê rastî jî bi sîstemekî, bi nîzamekî ku bigaribe bi pêşketinên perwerdê û bi minhaca garibe ders bide azarokên me perwerde bikin. Yani tevlî lê hemî 2016 zanîngeha Rojava jî hate vekirin. Yani me got peymangeh têrê nake, perwerdekirênên cuda têrê nake ama asta zanîngehê jî ew jî bi 5 fakülteyan 2016 hate vekirin. îro belkî bi 10 fakülteyan